Pozdrav ljudi! Evo nas opet danas na Bačanskim jezerima, na putu koji vodi na plažu u Peračkom blatu. Prvo veliki pozdrav Peri iz Peračkog blata, našem prijatelju, čija je kuća tu blizu i koji nas prati od samog početka. Zašto smo danas prije svega zašto smo u ovoj opremi, zašto imamo kacigu koju posjećujemo jezera? Zato što su Bačanska jezera jedina jezera koja imaju brzace, tako da se mi danas idemo spuštati niz te brzace. Kajakom, to sam dobro rekao. Sad, zašto će nam poslužiti ova daska i zašto su mene ruke ovakve, to možete saznati u idućim minutama ovog videa. Došli smo izgledati situaciju i bit će dosta dobro. Zanimljiv spust, iako nam nije prvi put, već smo se spuštali, ali ovo najviši vodostaj do sada na kojem se spuštamo. Tako da bit će dosta zanimljivo, ima dosta grana koje nam mogu praviti problema, zato imamo opremu, kacigu i sve ostalo koje nosimo. Šta ti misliš? Kako ti izgleda? Ja se samo nadam da neću zapeti u nekakvom stavu. And all I want is to let go, but I swear that where it ends is right around the bend. Aj skoči dole! Aj skoči! Spend a lifetime, spend a lifetime, spend a lifetime waiting, forever rising, forever dying, burning through. Spend a lifetime, spend a lifetime, spend a lifetime waiting, forever rising, forever dying, burning through. Sometimes breathing in is all I can take. Sometimes I just stare at the clock and wait. Sometimes I can't seem to treat the flaming speed of my heart. Uvijek problemi. Daj duct tape. Kažem da se svaki problem može duct tapeom riješiti. I ako nije riješen, da ne koristimo dovoljno duct tape. A bojim se da ovaj problem neće moći tako riješiti. Ovaj put nam je otišla pumpa, tako da nijedan video do sada nismo snimali bez nekih problema, ali nema veze, imamo doma rezervnu, to je bitno. Uglavnom nije problem u opremi, Itivit je dosta dobra marka, tako da svakome preporučam. Uskoro ćemo napraviti recenziju vezanu za ovaj kajak. Jednostavno 5 godina koristimo tu pumpu,
dosta često, tako da ona kad tad morala. Evo baš danas, ali takve smo sreći. Sve koji misle da pumpamo kajake sa električnom pumpom, nismo. And it's so loud to draw attention, but it's just the way you want it, just the way you want it. A od opreme ćemo danas koristiti neopren, pa zatim anorak, pa na anorak ide prsluk i na kraju jako bitan dio opreme, a to je kaciga. Running around with your best friends, girl, it all seems sound till you kissed her at the same place. A prije adrenalina vrijeme je za malo kofeina. Rituali su rituali. Nema do kave. Znači, rekli smo već da su Bačinska jezera jedine jezera s brzacima, vidjeli ste neke uvodne kadrove kako to izgleda. Nije ništa preadrenalinski, preavanturistički, ali je fora za iskoristiti. Tako da ćemo to i napraviti. Još je vruće. Idemo prošetati do brzaca. Pa da imate predodžbu kako to izgleda i da malo objasnimo kako će to biti kad se budemo spuštali. That isn't Sunday. Evo nas na glavnom mjestu danas. Pa tamo je tunel Maričevac koji je bio u epizodi o tunelu Maričevac, tako da ako pogledate tu epizodu, dosta toga će vam biti dosta jasnije. Živla. Što se tiče mjesta gdje ćemo ući, to je tu. Znači tu ćemo ući kajakom i samo čim izađemo tu, struja će nas baciti odmah u ovaj glavni tok. Znači to po sredini najbrže je glavni tok. Bacit će nas dole na dnu, ne vidi se sada, ali ima nešto grana, tako da ćemo vjerojatno završiti u granama, ali dole nije toliko brz tok, tako da ćemo uspjeti izmanevrirati. Jedino ako nas ne baci ovdje desno, što se Andrej već dogodilo. Evo, vrijeme je za prvi spust, tako da avantura počinje. Zato kaciga. Gušt. Odlično je. Odlično. Eto, za te situacije valja imati kacigu. Uglavnom bilo je gušt. Ako vas zanima je li hladno, nije hladno. Zato što imamo opet dobru opremu. Iako da mogu vidjeti, opet ne bi se i prst, naravno, prstok apsolutno. Idemo dalje.
bilo puno bolje nego moj prvi put. Ajmo opet. Ljudi, ovo je totalni hit. Baš je odlično, stvarno odlično. I onda kad dođete nakon onakve buke ovdje na mirno jezero, baš je lijepo. Moramo doći ovdje popiti kavu. Eto tako izgleda spust na Baćinskim jezerima. Sad idemo još jedan zajednički spust i napravit ćemo jednu kavu na sred jezera. O Baćinskim jezerima nisam previše govorili zato što će ona dobiti svoju posebnu epizodu tamo kad budu malo ljepša, kad zazeleni priroda negdje na proljeće ili rano ljeto. I to je to, sve o svemu jako zabavno, dosta fora, dosta zanimljivo i gušta. To climb or venture to another place. Just play it safe for now. Like you want to go so Eto ga, prošli smo najgori dio. Sad još grane. Evo nas u Zenu. Sad pusti nek nas nosi. someday. That isn't Sunday. Dobro, ajmo dalje. Evo zašto nam je trebala daska ona koju smo spomenuli na početku. Za kavu. Na sred jezera. Lijepo je, gušti se, pored. Iako je zapravo puno ljepše ljeti. Jezera su jezera. Još malo jaču. Eto, to bi bilo sve od nas za danas. Vidimo se u nekoj idućoj pustolovini. Ponovite ovo.